Bali Kumare. Alit-alit Bali puniki serta teleb ngelestarian seni lan budaya Baline. Om Swastiastu. Tenan alit-alit Baline puniki status deh ring jagat miwah budaya Baline. Siaga ngajegang jagat Baline yuki manggetak su Baline dan terganti purna keanyudangan tu arus globalisasi. Bali Kumare pindah ke pewais Baline patut siaga ngajegang jagat Baline yuki manggetak su Baline dan terganti purna keanyudangan tu arus globalisasi. Wih, aden-aden embo kejak mekejang lan mai mepuneh. Yepo. Nah, mumpung mekejang subedini lan remugan lakar ngujang jani. Lakar berkalian, Bo. Jek demen titiang bo, apang kekene subai raga ajak mekejang, pakede, pakenyung, selunglung sebayan take. Seken sajan ento, iraga dari nak Bali, patuk menjanji tur satir. Ngelestariang budaya Baline, nah mungkin ngiring tangyang kearifan lokal Baline. Kearifan lokal nika napi, Bo. Badah, ngemare anak-anak cerek milenial sing nawang apa? Yeay, kearifan lokal ento nilai-nilai warisan leluhur. Sane ngukuhang lan ngemiikang jagat Baline. Mepelalian tradisional itu suga sane termasuk kearifan lokal Baline. Pelenan teket itu gotong royong, ngayah, ngebanten, nika masih kearifan lokal iraga. Mepelalian napi dogen sane ada di Bali. Si Rauning, Mepelayanan meguak-guakan, Bo. mepalo-paloan bo. Ngelawang barong bangkong, Bo. Mepelayan jure-jure. Nah, lamun gitu, ngirim mepelalian curek-curek jak mekejang. Bali
siaga ngajegang jagat baline yuki manggetak subaline